target. Oh yeah. Now ani tukoretwo tukirima kahinda karaihu no gakora maybe tukoretwo tukirima na fertilizer imwe peke yake kana mithemba iri peke yake ugakora no mumera ni wendaga irio mithemba mingi muno. Okay. Inya irio mithemba 17 hakiri mithemba 3 iri yendekaga muno irutetaga NPK iri ya gukuria mathangu ya gukuria nathi miri ya gukuria matunda. Hari kiwango kingi number 2 tugita calcium ni tere ya mahindi na kuri magnesium na kuri kindu twitaga sulfur na riu kuri indo ingi twita secondary kana trace element tuciitaga micronutrients iria ciendekana kaya mukanini muno. Riu ni kuratiri ni twathima gutire na irio cia mithemba iyo na riu ungikorwo urakuria mumera nduri na balanced diet automatically ni ukoraga agikorwo urenda gukinya ngonia 40 cia mbembe ndungiciona niki tondu hari irio mithemba fulani itarari tiri-ini ucio waku nikio tuga ni wega muno ona ukihuthagira thumu ona ukihuthagira akoni thumu wa kimerera kana ucio wa mifugo ni wega muno kumenya niki gutari tiri-ini ucio waku getho githio duka-ini ni ukorwo kimenya ndirenda fertilizer muthemba fulani uria ukuhota kuhe mumera ucio irio iria cirabatarikana kahinda kau uguo na ni ukoraga ukuringana na mumera ni ukora kuri mumera urenda akoni potassium nyingi kuri ungi urenda sulfur nyingi na riu ni mumenyaga ni tumenyaga ni tumenyaga agronomist ni tumenyaga ni ugutha kura mumera ukamenya uyu ni uraga nitrogen ni uraga sulfur nduri na magnesium ni ukuhota kumenya na wira murimi uthi ugure fertilizer iri na magnesium nyingi ungiaga gwikira fertilizer athi weterere na tiri ni gutire automatically ndukachieve kana ndukona maciaro maria urenda. At this rate githomo kiria thomete kio ri haha sometimes murimi no age kuhota maundu maya wika fata wa murimi kurutania wira na let's say agronomist na hiyo na ndio kana muthenya ucio mundu agiuka no oke go shop agronomist go shop you know shop shop madagitari kana ki he fata tondu raigwa ukiambiririo to iri no ikorwo overwhelming kwina teri ni uratestwo kwina acidity ga kwina you know he fata wa kurutania wira na mundu wa githomo kia ngirigaca. Yes, reke njuge we murimi no wage kuya fondera agronomist wako. No riu kambuni ta ici citu ri. Nitawuga agronomist megoro. Kenya no gwetha firatha mbeca. Ndagitari. Mwana ucio ni uraria. Ni ndagitari. Yes. Ndagitari. Riu ri nikio kambuni ici twiha ta ithuĩ Green Life ta OCP ta riu Justin ni agukwira tuthiaga migunda for free. Gutire kindu tuchanja riu ni tuguka tukwire mbembe no yaku ni irahana purple tugakwira ni irenda phosphorus tugakwira mboco yaku ni ahana yellow ni irabatara nitrogen koguo murimi wendo gubatara gukorwo ati wina agronomist wa urariha mokaga for free kambuni nyingi ciukaga for free magakuhe advice ira urabatara kuria mugunda-ini waku na he bata ugathikagiriria kana he bata ugathikagiriria advice ya agronomist acio maroka gukwira tondu nona ni ataramu mathomeire kana mena umenyo munene wa kindu kiu marakwira na riu arimi aria mathikagiriria uria marerwo na Justin ni agukwira ni ukora murimi ucio ni aragetha magetha maingi ni ura ingithikiriria ni undu wa mbeca iria njiyenda no kiengiri magana matatu ejanja we my friend I will listen na karamu na karatathi because it's a lot of money. It's a lot of money. Ni mbeca nyingi riu uria twikaga ni guteithiriria extension officers ari athirikari riu ni ukoraga hari sub county kana hari ward mari okuo county matire na mbeca kare tondu itari maga ni tena twamonaga magithiuruka nginya na nduthi gicagi no riu ngwiciria riu economy ti njega muno riu urakora ward ina rebi ngiri 7 ngiri 10 ugakora na extension officer ni manyihite ni aingi mari okuo no mararima no riu ugakora riu maybe extension officer ndari na transport means arimi ni aingi riu na ngiuga one arimi 5 kana 10 pade eko ya mwaka mugima egathiuruka ward. So what we are doing ni guteithiriria andu acio ni turahota gukinyira arimi na njira ya raithi muno niguo na tukama advice ure magiro ni gweka niguo
magie mbia magie mbia nimekuona mbia cia kugura fertilizer true. nimekugia na mbia cia kugura dawa yes na maundu maria mangi cia kugura nyamu cio ekira my drip right so turenda arimi matonge ni magie mbia na ku embrace technology cio irero exactly magie mbia okay tukirekereria ri ningora tuhingire na hiyo mugiturikani horo wa githomo kiu niguo tukirikire na mundu angikorwa akimwona so thank you so much turia jugire jito Justin Murigo kuma OCP Africa ni athondekia fertilizer kuma bururi wa Morocco twi guku Kenya na ni turenderia arimi na ni twakorwo Agitech mweri 11 na mweri 12 ukai tuthome ukai tume weru-ini na tume urimi ucio wa guthama ni mukona urimi na mukona technology undu ungihota kurima nginya ifuti rimwe no hone no honi muci waku thank you so much na turakaribisha arimi ni moke mathome ni free matikari hakindu na ni magathoma yes right Kelvin yes tukirikireria thengiu muno show ino ni yakorwo njaga muno ndauga njitagwo Kelvin Ngure kuma kambuni ya Green Life na ithuĩ Green Life nĩ tugakorwo kũrĩa Agitech mweri icio 11 na 12 Oktoba we mũrĩmi nĩ tũragũkaribisha we mũrĩmi wa mĩmea we mũrĩmi wigaga ng'ombe mũrĩmi wothe ũretwo mũrĩmi ũgatoka gwĩkinyia kũrĩa Agitech mweri 11 ukiothome hau hangi twatigirira thank you right thank you muno makiria njitikirie njokerie Mr Karanja ngatho muno ni mune Agitech ucio ni wetureta niwe Musa wa idarire wa arimi ngai amurathime na kiroto kiu no tuguthii na mbere na gukinyitirira na kiithike muno makiria na mwacoka kuria Kenya hakuna migunda minene ri kogora na ndweka yediri mutugeithaniria gukuru tweka is gold kwanja utigeirwo ni tweka ya kurima ri murimaga nyumba mwina mbia ngia nyumba twabatetie thank you very much Mirori wa Kameme TV na muno tungiakihota gukorwo tugikihutia ihinda-ini riri makigie urimi no ririkana muno makiria urimi ukoragwo wi ground when you go kuria kona arimi angi makirima ka interact nao ukahinguka meciria kugihota gukuthi kuria mwena wa mwehindio mweri wa 11 and 12 no ukorwo wikite undu mwega kitukinyia hau no ikereka riri ukite tugo tukinyitania na mundu gwitwo Alfred Mathu is a financial advisor na tukwari horo wa maumithio ma kindu gigwitwo life assurance na twambe tutagwo life assurance ni kuga atirikana he bata kwigitira we kugitira mbeca ciaku tondu to gucietha no acietha na njira nene muno mbeca ici ni ucigitirite na igaguteithia na igateithia andu aku guikara thiini wa mutambo na ngicokeria no gukuririkania horo wa shekeri wathi hara thiini wa star 317 hash wekira shekeri ciaku gatagati ga ciringi 70 na ciringi 1000 ucagure gatagati ka box number 1 all the way to box number 5 ni ukorwo wi muhotani na no wihotani nginya ciringi 500 na ngicokereria ni ngunengeria muhotani witu wa gatatu shekeri ciake kwa hinda riri ketwambe tugire nditina tukure tumai tucokerirwo kahinda gatakiri kuraihu ndukae guthie haraya Kameme TV. Start your life here. It's not enough for me. It's just not enough. You don't know what they do to girls like you. I think it's a been unfair. Cindy. That's her name. Sorry, who is your father? That's a double bell. He had another family, another wife.